Banten pejati dadi Banten ane sesai angguna dalam upacara Hindu di Bali. Jati measal uli kata jati ane mearti seken-seken. Banten pejati biasane misi peras, sodan landaksine. Banten peras piakan uli Banten pengambean. Peras mearti ngedetin, nyemak utawi ngesahang. Banten sodan ketegesin anggen suguhan utawi hidangan katur ring Sang Hyang Widiwase. Selanjutnya daksine ane kejelasan dilontar iadnya prakerti dadi lambang Hyang Guru, Hyang Tunggal lan Hyang Wisnu. Lenan teken ento daksine masih ketegesin dadi tapakan palinggih utawi stane ide Sang Hyang Widiwase lan dadi yadne patni ane mearti istri utawi sakti ring yadnya. Banten pejati isene tipat kelanan ane metatakan ceper utawi tamas. Kaisinin taluh misi uyah mewadah takir. Katipat kelanan ene meteges apang apa ani ketunas kedagingin lan lancar. Banten pejati masih kelengkapin bahan segehan ane dadi lambang hubungan harmonis manusia lan ide Sang Hyang Widi. Banten pejati keartian dadi media anggon menyampaikan niat sujati sane kesaksian oleh ide Sang Hyang Widiwase. Banten pejati dadi keanggon ring mekejang tingkatan yadnya, niste, madya lan utama. Banten pejati sesai masih keanggen ring upacara dewa yadnya, pitra yadnya, manusia yadnya, resi yadnya lan buta yadnya. Krana ketegas anggen ngesahang, Banten pejati sai keanggen mendak ide betara ngulemin sulinggih lan pemangku muput yadnya, meluasan tangkil ke pura-pura utawi naur sesangi. Banten pejati biasane keanggen nunas ampura yening upacara ring merajan dan side kelaksanayang. Tate cara nanding Banten pejati dadi nganggo dulang, nare utawi besek ane misi alet kaisinin tebu lan tape. Lantas kaisinin jaje uli, jaje begine, biu, buah-buahan lan jaje. Paling tebenan kaisinin daksine lan kulit peras. Di dhuwur peras kasusun itu sane misi porosan, baas lan benang tetebusan mewarna putih. Lantas dhuwurne kaisinin tipat kelanan lan taluh lebeng misi uyah mewadah takir. Paling untat kadagingen sampian pras, sampian sodan, canang sari lan canang genten. Lan kalengkapin sagehan manci warna ane tongosne melenan.